Kako lako? Jedan od dosta gotivnih youtubera, tako da za mene si vrhunski youtuber. Nadam se da ćemo te vidjeti češće na sceni i tako dalje. Napravio sam zadnji video o tebi i tu sam malo, prisjetio se o tome kakav si prvi put, zapravo da sam ušao dublje na tvoj kanal. I tu si mi se dosta dopao kao youtuber i imam samo želju da kažem, kao ste već ona dvojica, bil me napala, dobro, od toga već dosta prošlo. Uglavnom imam jednu samo želju reći, to je da imam želju da se upoznamo, evo sad će ljeto ako budeš dolazio u Split, ili da napravimo nekakav video skupa. Usput ima jedan youtuber koji mi je pokazao tvoj kanal prije 2 godine i taj youtuber je zapravo ta osoba, taj moj prijatelj je zapravo i sam ima kanal i tu se dosta, ti si mu bio glavni uzor, tako da nekom video ili nešto ako možeš, pozdrav za Patrika Sivku, pošto on je zapravo mene doveo na tvoj kanal i tako sam te saznao. Dakle, samo sam to htio reći, to je da, znači, guraj u kanalu, želimo te još vidjeti, obožavamo te, imam želju da te poznam, nadam se, znači, ušao sam u tvoj Discord, tako da, možemo se čuti, imamo preko Discorda, na Instagramu, Rakić, Dino, imam želju, tako da, govorimo i kakvoj prilici, nešto da napravimo skupa, čisto da se ispredamo, zezamo i tako dalje. Samo sam to htio reći, uvažavamo te, samo nastavi sa svojim radom i vidimo se u idućim videima, to je to.